Cornélio Gama Eliseti, filha fali banyak nuk Fatim Fretaling, laos tambah cadeira, mas be tambah idade nebe avançado ona. Ba jornalista televisão Timor Post, segunda-feira, Lorontolo Fulang Abril Tinangne, chefe bancada PLP, Cornélio Gama alias Eliseti, entrega ona carta resignação, ba bancada PLP no mesa Parlamento Nacional, tambah questão idade, nebe avançado ona. No tempo ona bania, atu filha fali banyak nuk Fretaling. Tu irmai acompanha a declaração completa deputado Eliseti, Russi Parlamento Nacional. Anessa ketua zona, anessa reginya orang punya hamba ia peratuasi nanti dengan PLP apa kriteria, apa kriteria ini misalnya anessa ni, kriteria anessa riba partido itu, nebe tahu ketua zona tinggal reginya, reginya ini 2, 3, 4 dan ketua zona tinggal kriteria, nebe maksudnya inisiatif banyak tinggi, hati dapat terlibat. Kami akan tahu, you say kau kepada kriteria segala macam mungkin kang pada kriteria apa, kami akan tahu, jadi tahu paling tinggi background yang dia di prinsip sudah disingkat 99, kemudian dever nebe kemudian mata terbuka dever kemudian ini pun sama itu primeiro período 2008 para 2012 ini undekti como presidente daqui depois foi andando no PLP agora e a basic a Saibuni entrega poder para PLP e a resignação se resigna ou tem lei tem assina jadi na resignação dunia kata resignação itu pertama ya siapa partido mas kalau sebanyak nama atau saya buka kaderannya nggak mau libat masalah apa nih jadi udah dia tahu kum kata sama pun terkini satu pak saya deputado fala kalau saya ministro sempre mas kalau tem saya ini pas hatama urbenira usai hambang kualia yang malian yang bang orang masih hatama orang masih aja ya resignação Parlamento Nacional mas dia aqui balon nanti kata saya deputado yang lei ke Parlamento Nacional maka misalnya saya deputado nanti dia dapat kiusir memperde mandato itu dia mau hatama agora hatama resmi hatama resignanya orang hatama anting hatama kan dia tinggal hatama enggak sudah hatama usai kualia agora tinggal hatama Eliseti dehang nini resignação ne se la foi impacto ba bancada PLP tambah laos partido PLP mak afilia ba Fretaling no laos atu hadau cadeira mak fila ba Fretaling mai be tambah questão idade. Entretanto, banhira jornalista televisão Timor Post, Coco confirma assunto neba deputada Maria Angelina Sarmento, Russi bancada PLP. Mai bem a parte reseta hudi la coifo comentário sobre assunto ne. Reportagem Melda Fátima televisão Timor Post. Janela informação by Emma Rotu. Atu reta informação atual dia kliu kita haluha haneham botão subscribe, like, halo comentário no faz tutang ba media social Rotu.